Talvlava o Tala Fou mai Ausetalia. Wa iei le fofuanga le malo I New South Wales o le a whaonga le Rose Hill Race Course po le malai tutu rei sini e pausi ai nisi whale fau pea ma le luasfuru di mafe o nisi o ngā ruenga o fofua le malo mo le Metro West a walo na whale le ia tili. O ia fuafuanga e peo na whaalaurua le whainga malo o whaamoni ai e whaitau miliona tupe le a whaaruai I le mai o le mau masina o tau fia pea lea fuafuanga o na opopolenga ilo na tau ma le taimi. O se manienga mo le maanga po le MOU o wasainia e le whainga malo o iei nei ma le Australian Turf Club I le mai o se manienga e toi whaalele ai Rose Hill. Pai mai o le a fausia ai ma se train station ma o le whamtaranga le malo se tasile nei o ngā ruenga tele o le au lātou whaatinoina o se whainga malo. E le o mautinoa le temine ipo o whea tonu le naufuanga o le a whaase e atu iai le malai tutu. O le pasi a onga ma le loli lena feto ai Queenselani le vasa nei ua whaero mai e leo leo e to se furu tamaiti a onga na manunu ai ma le tangata matua e to tasi. O le pasi sa tumu I tamaiti a onga ma whai mai ripoti a whaapaka le pasi le pito le awala I le M1 I Bin Lee a se so atu ai le loli lea po le iwa fast fulu I le tae ona nafi. Koe mai e to o lima tamaiti a onga sai lunga le pasi, ma rau whaingaruenga to o whaa mai le Callum Vale Community College, na anga I atu le Gold Coast mo stasi o lato por kalamele a onga. Na ta ua mai e le Queensland Ambulance e to o tasi tangata manua tinga ina, ma ua ave atu le whanmai o tamaiti Queenslandi, a toi mais tamaiti to o iwa na manunu o foi. Whai mai le lipoti le tamai o lo whaasole na manuia I lato uma, a lo whai le sue ngā leo. Ua whai te tele whai ngā le au tau whaavalea le wo o ina ngā I nei tangata lo sa ili ni whale maututongi, ma wo la tau whao ngā ai fo I ma le social media, whai mai ua mau wai ma le tolu afe lua se lau a se tasi o tamai tai. O le tamai tai mai Afrika I sauteu Fiona Mathabola, ua lipo tira 9 News a sa idia babesona whale I sini, ili nei masina taruai. O nana moni mau le televise wa ta wai, sa ia whapsota ia se whare maututongi I sini se turanga whaapavave, ma sa ia diriwa nei loa I le Facebook e su e iso na whale. Na maua le apartment lo avanoa mo le se fururua masina, mo le whasa lau rua sepuru le vai aso e peo na whaasara lau wai, ma ia whesota I loa I le tangata, whaapea ia o le pulo le whale. Muri ane fetu na inga na whaia mo le anga I atu le whale, na ilo ai e le tamaita I e peo na whaatara noa televise iwa, o whaasa se ina o ia. A ua mai a leo na ia transfer le tolu afe lua se lau le bond na whao ngā isi o fisa la fotupe whaapau mano. E le toi maua le whasota inga ma le tangata le Facebook, le toi maua ma le tupe na tatongi, ai ati le ina maa whatia si tamaitai o na ele ai fo ima se whale na fuafua e maua. O whautua mai leo leo tangata ia mātala, ma siaki mua ma wha mautupe, wha maunia wha mtaranga, au le whaia ni pei meni pe tatongi foi ni vai ngā tupe te tele. O loo matai tū lava le tō tele lea whao Jasper, leo lo uaanga mai nei Queenslandi, ma ua yeiri poti ono whao popolo na malosi e wha tūranga I le vaenga 5, po le Category 5 I le poa nā nei. Koe mai o loo yei nei Jasper I le tusa marisiria maris afe kilomita, mai ngata I whale o Queenslandi le tu I sauteo le atusona mona. Ta ua le Category 5 e matua I matautiro na malosi, mai ono o atu le malosi o matangi le 2 kilomita I le tu rā. O le tu I mātua makei le awha mai wa ai tau e ono a awhia mua ma ua mai alongo ina fo I lātou I whae tū ia I anofa sauni ma mātāla I tūranga o matau le puipuinga. Whai mai le wa ai tau o whaisi wawe ono o mai a whao ni nei fo I tausanga whātusa I teimi whapene I tausanga o tea ma ua moni ai manisi o whina wale au te te e pe I swinga o le tau o ata lava ia ma wha maoninga o swinga I le tau e pe ono lātou alanga ina I aso te tasi. Ma le tara muri o le rita alo le Wallabies o Mark na wanga ni te wase o le anga I atu le laka piliki ma awa iei le awa le Roosters. O li poti ia ua whaeroa fo I tustusinga le Sydney Morning Herald I le so, whaeroa I ua whaamao ane ia whamtaranga e le Rugby Australia. E lua tausanga o lana konkarate le Roosters e amata le lua wherua spururima, ai peona sira fio se tasiri nei ori I sawa e le talonga o whaeroa se whaanonoanga o ofisa siri o le Rugby Australia o Phil War, ona o le anga I SL Mark. Whai mai le ripoti e pōringa o whetaria I lava tūranga, a wa o le fwoi wa sauri atu reisi ari I tala vau longa o Joseph Suari e ta alo mo le Wallabies I rana konkarate tausanga fōu, a o le wa whaase e atu na wanga ni ta wase le liki. O ia le tamata alo mo le Wallabies wa whaase e atu wanga I le laka piliki I te tonu le lua sanga. O tala ia le Radio Samoa, ia wa fwoi lau whaafonga mai nei aso
Whairoa ia tai au soifua.